Nilibahawar long PMAYG hem ketangti arja prek anpin lang. Arni keso ang tangkilit pigajog rat kaningri hangjo hanghai anpin lo. Song party doan pen bidi sore kacepa choisi PGR VGR along ket harlia sai pichunangji BJP spokesperson. Kardom pini prime time birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonar jekta birta angton pen. Lakhan ko rapho nilip MEC constituency ke parlok koilamati chokki hola number lang sumipi pen danglok pungadong borjana hawar malop sarkar pen kipi ke damtang surihini ra krenar ke pen kreser ke maning kan pen pining surihini ra koi raplianing kanang bong ke patang ejipu video JE gram sevak la pen ke theke dingatum lamchak pidera phida ahem so bangke ke tangti si arja prokle arja proxy thekpon longbom la Sarkar pen ke duk darara phan pura ke joy ki pia hemate PMAYG hem nilip constituency ke parlo angkang alongsi ke tangte ta ongu chot maputa matha dam mi set anpin la athening kan isile ingthang wakta la so atengsi hemso ke tangte arja prokle arja proxy kai ki ama thekdam longbom PMAYG hem so ke patang ponjia phansi phongpo anone nilip blok atum penta lamchak chichak pon tanglo Bonta e John Veda bo phongko ansi that helangpu asar lam theson si ihung Veda phan blogasor lapen ke thik ding atum phongko ansi patang pon etpopu alamchak chipi pon thila apran ke installment isi asapo awareness kami aposila isapo kapaphihu pa ke tang ni do sistemi la so kotha nili tum unan ke boli kondo higher authority lo tamani tum higher department kapali dulu tum unan ke mane kapatang si khana ta sik dulu nani kitang dia hemdo apran ke nearly 100 hemdo sitabi ni dakwan ben nan boli pen ke minimize lo ke nearly 25 to 30 house lo son dolan sitabi ni itu nilihin ba nilitu ma department hin ben unan ke kapatangi phang boli kon Nilip constituency angkang sarkar pen kiduk ke lakmate sarkar along borengawar sai kavedera tuma phan sarkar pen hemi hum tangde jia phan hemayem hu mate beneficiary bank account along si tangka bangke thapi lablo bonta hem ke patang jia phan block department BDO JE gram sevak supervisor VDC chairman atuma phan kapalang dunjia phan arpu pek pon sita non penangana hem kilong dun atuma phan karju pona hut alam the kilong dun ateng kulote block pen supervisor phan arpu chipipo lata blogasor hin pen lapen party long chirip dun tang mate arpu gido phan pekpo aphi ke ahem ke batangte detsi pidekang kokti pusi phan pon renti PMAYG ahem ke tangte kim ham pena jok non ki ahem ta barla por hut ingnama babrikang babbi jirhub tangte lahai ahem ke tangte det ke komada phansi adai ki chompo chikroi siroi mate ke tangte ta dokoglo ningkan pho ningkan kepta dulo ke theglong penta engine so mimi la pen therakta do pusi lamthe longpon renti Nasilahai hem batang pon serak te mesenji la soalong jesemet kilang dun vek nang ji la ke nilip development block video nilip MAC pabitra rong piatum prabjin pen chilang dun ra ke patang pon thuda prang ji aphan ahem ke long dun vek abang phubang piatum ahin pen lamthe chapaklang pon koilamati pen semsoniti karbiang lo ngai Non malom arni keso angtang kilit pigajok karbiang long angkang pi aradatum kido kethak un e hangju hanghai anpin lo lason thosi di phurong so pi pendang lok bukajan bukulia lapen nilip constituency angkang malomta pini arni keso angtang kilit pigajok ada porphai nar kepen arni kangsang porphai cleara chitim anta samilang so langsun dungdungja picnic spot along langkachar ni madamatum pludamasi un edalo Non malom theng pi theng prang nangki jumbo ma joini botor bokan kachilar prek pon bomang thek abangke radatum theklong prong
koilamati hawara long pinipen ni thom pleng tanglo arni ang tang ke somate nilo ke chorpen a jok dak lang sunalong kewang non malom ni thom so se arni ki sopen towar gari motor lapen bike anta chepegun e lapen lang royal long anta ang tan pen kewang atumsi do thip an pin lo la so jok te bok te raya tumke adimanta cholong dun de set an lo Karbianglong district along tinalang sun picnic spot along anta munit ke banga phai ong pik lapen pajo pen chithang pon bom si non ke Halloween penta ke phang ok ibanga chipang sam chia phan lang sun lapen picnic spot along ki joi ke lang ke banga phai nang bat bom lo lason si pini jakong po ni phai ingkoi ranar kep arni ada por phai ke ba por malom arni rj ke theglong prek chet nang nak mate bonglong chen thek pon long lapen ang tan sitame 37 degrees Celsius so se arni ang tang ke so jok radadum hangjo an pin lo news report Karbianglong live PGR long lelong aron repen ke do tuma phan eviction mate ke tharle ji phan pura Karbianglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang kapin khata teng pen ke damtang arni high power committee sengpon lo bangso teng pen R6 jit pen official aronatang cyclem bomsi Karbianglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang amit hangamat khironi hawaralong poster flex tardamlo La son si PGR along lelam ki judun e plengun e son si non puarni thekpon long Karbiara da kariya ke mang ke papleng serak jia phan pura Karbianglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang amit hangamat khironi hawar dampen PGR along lelong aron repen ke dotuma phan eviction jia phan notice mate poster flex tardam lo Bonta la solong penangan hampanga song la pen rajaria song tum kipudun tot ke jong dun tap aret pen an parte Bidi sore ki pidunsi kenangji pusi pherang ke mai long pen ningji pon all political party including social organizations student organizations ছাত্ৰ সংগঠন যিমান আছে বা অন্যান্য ধৰক অনাকাৰ্বি যিবিলাক ইণ্ডিজিনাছ পিপলবিলাক আছে ইয়াত তেখেত সকলোকো সন্মান কৰি এই মানে সভাত তেখেতে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে একৰ্ডিংলি তাত আলাপ আলোচনা হোৱাৰ পাছত এটা সলিউশন বিচাৰি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এটা হাই লেভেল এটা কমিটি গঠন কৰা হ'ব সেই কমিটিয়ে চোৱা চিতা কৰিব Asinon apor song party dhorom kachi jongjia por kalilo high power committee atum ke claim ke damalongsi bidi sore lapen kachirap chitudun nangpo lapen bangso PGR eviction abang ke claim back po lapen chunvek po pusi Karbianglong district committee BJP spokesperson atum pen phirangke thengno thanpon thankfully pen claim ko tamte kaching bai kaching sai first ke law along ke humanity phanke मानवता बुखान के ह्यूमैनिटी खान के इसी अज्जत अहिन दुनों का रेस्पेक्ट हो लॉ तो दुनों अज्जत पेन होता है लासो पुथार पेन इलीगल इंक्रोच अथवा फंता लाता निंहांग के तुम की तुगले आरोन बोला ना तुम सो आरोन अतिंग में सिक्लेम नहीं कुलो तंते स्टेप बाय स्टेप दाम्बो में हो स्टेप दाम्बो में हो सी दीदी के पुकांग तुम लदांग लो के तुम गांग तुम के माजुक ते लासोन थेगोंग ले लांग सीएम सारा में थांग मासी दाम पेन हदांग पेन नार का लोगाय दांग जोंसी कातु को बेटा नी आनिंग आरोंग नी जोंसी चुनाई बुसोंते सीएम सार के दाम लोगे माने तुमा ले तुम पाक सेटा खादा के माने पॉलिटिकल पार्टी ला मुंची वाई जन के Dipupen Govintiso Karbianglong live Dwarbagure Misi constituency angkang Dolamara ashram ningkan isek pen Lukhimon aron asad lang misen pen ke pachun Lokhimon sangha risoi jang chingruma maya tumpen chepatir pipon se pininga ningkana pharman ningkan sek Lokhimon aron asad lang along ritin an parta amukam tinalong Lokhimon aron asad lang kapatokpon asonsi pini Dwarbaguri constituency angkang pharman lapen first ashram angkang pharman number 2 Dolamara Lokhimon ashram angkang along kido Hemphu Lokhimon English High School along si Lokhimon aron asad lang patokpon Bangso asad lang kapatok ponang koklaki non ki thurmi ovi ki mi mate risoi janga phansi panong ponu Kechengsi ashram Dolamara Lokhimon ashram henlo lapen pini ningkan esek Lokhimon aron asad lang ke Dolamara Hemphu Lokhimon English High School along si paduponu
lapen pini satlang kitok duna phai kadok we pharoi sira ing koi re si lapen second ashram akengri japra lang so henlo lapen pini lokhimon aron asatlang ke pado pon lake japra lang so kudam english high school along si pado pono halapu third ashram akengri lake kokila arunachal pradesh Papumpare district lokhimon aron asatlang ke patok pon lake hatimora pathar lp school along lason si fourth ashram akengri lake Rongnagar Wolongtoma Jialong si Sadlang Patok Pon Lutusi Pachini Pon. Tutel amud aphai bangke bharoi sira bangkre pho sitame bangkre bangkora isi bangkre pho bangke kaipsen no asila bangso Sadlang along ni di tanang chetong nun pen external apu ateng penang chetong dun ni di tanang arong parpik lapen ke lapuson amai mate lapuson Sadlang abang anikan bang ta dower selason asat lang dower lu petang te mili tum lokimon arat kipa riso ejang matela non obi kimi tuman penang aron chini pen kacing thur ponjia warsai la lokimon honggo riso jang chingro mai pen chepatir ponsi labang so asat lang ke dengpon apot nili hin besta mechoro perfect. News report Karbiang Long Live. Tandi pini prime time berta bangke lapon si kang toning lo dumi thak mi kardom.